الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان تكتك الإفما وي بروتوكولا يا مرتي هنكنا كبا سني إفما يسنغا فدا نموني أرى أستي أرقمتن هندي خيسنو غلطوما إسني جيتو بربادا والتجين تنودو إسنا كانت بريتشيني إن بريدو تري غيان كوني أناف غيا إلمان كياتي غيا أني نموما فين تري guddifachaa islaamaati yeroo hedduurra deebi'aa ture warraa dhaladhee islaaman na guddifate guyyaan har'aa guyyaa ijoollee tiyyaati. Guyyaa kana osoo akkana dhuftanii bareechuu baattanii ani viizaa keeshaa hin qaba tureedu. Viizaan qaba, biyyan viizaa qabu qaba. Biyyattillee na hambiftan jechuudha. ويا خناف غلطوما اسنين جيتو بربادا علمي خيا عمار وانا را حجتيف غلني سهاغو غلط ربي سهاغلچو سها قدسو اسن اللين اكا دعائنا غوتني بربادا إمالا اني ويا هاسا خيا انين هوكولا كسنا بيخاد ويا تنما هاسون الرمني خيا هي خادمالي ويا تيا ني هوكولا takka media butokko gubbatti an wanin an tayle takka dubadem be media ufillenin kababe guyyo amanni ayyanni waytagaye media sadi afuri tunatti dufa si khaysu meysina jani ani warra lafati male warra qillen sarati miti jeen aramo dirqin ammar kiyatu asbasedo amna imala دعوانا أمتا ديدما خباتية إمالي أمتا ديدما تيانمو ماتيتي يوجي إمالي خنافو المانكية ويا عيدا صومنا صلاتي بيان نمني عيدا منقل أنمو على التنديم ويا عيدا عرفا ودهياك عليه odoo isiin dhidhiitattu biraan bayee deema namni moo managgala ani alatti deema guyyaa ijoolleen tiyya eebbifamtu ani guyyaa ijoolleen tiyya quraana eebbifamtu markaza ibnu kasiir ani biyya ameerikaa jira mucaan kiyya karraa boodaa hasheekonni keenya sheekh hajjii faan dhaqan amata dabre eebbifame ani yugaandaa jira maatiitu na wajji imale imaltitun imalatiyya qofaame imala maatii tiyyaati خيساو هذا عمار إمالتنا إسيتنا وجه إمالي إسين نر إمالي وجه إمالا أني ديني في انجراد أنا أنجتين أني خلي انجراد ديني في مالي دنيا في متيجد عمار كي يخطيك عمره بوري يعني ساتاو من اللي انكرادا أن اللي واهما وان سبرد يسول لين كابو أكملتين سبيل عديما جين عمري سيغا فسن أبدا خلو سجل بران دبردو ربي إبراهيم هاجرا اتديس سنين نديسي ديمي جين الله أكبر عمري أما دي دمان قو به قوسا أما كده سدي كده سجلك ربي إبراهيم هاجرا اتديس إسان نديسي ديمي جين إمالتتون إمالا هذا عماري وجه إمالي إسين الرأ إمالي جزا ربي سياخة فلجيتشو برباد عمار الرأ كتابة بالرئيسو خنا أنا أصون تهين هذا عمارتو دوبا جرادو غلطو مجيتشو برباد إسلين نغيا في فيان جرو بريدو ربي سياتا السجان دبين كل اللي وانبرا ميميتي شيكو ترى Sorry, I'm sorry. Lubajir tutu tana. Itti aansee ani haqiiqatti ani amin ibrood. Akkasi beekaa. Inni illee gowwoomu namma waan arraaxna illee hin gowwoomu.
ani hiriyaan tiyya ganda keenya jimaatu matu jirti akkasii beek silaa isaanuma wajjin hin tumadhaan illee ni beek ani har'a waa namni seenan isaanii barraa'uu qabdu kun fuula keenya dura dabre kun ammoo warra fuula kiyya dura taa'uu kadhatu akkasii beekaatu warri seenaa barreessan qabu warri seenan isaanii barraa'uu qabu warra fuula kiyya dura taa'uu ulamaa'ota kadhatu ammoo osoo wanni kun guyyaa kiyya ta'uu baate wanni nan jiru galatoomi Ammaar ilmi xiqqaan lafaa ol deemu hanuti da'awaa keessa dhalatee da'awaa keessa guddate gatii ulamaa'ii beeytee seenaa barreessuuf galatoomi namni si boodan barreessu hedduutu dhufa jechuu yaadaan ja'a sila kitaabni kun kitaaba san gartee ni kutee kitaabni kitaabni kun gama suurallee isin garsiisu ani suuraa tanallee waa mataa isaan jenne akkasii akka dhaabaytan kitaabni kun har'a nama amiin ibroo beeku kanaatu kitaaba kana qaraa jee anillee waa haga sunda gowwaan ta'utu ammoo guyyaa tokko guyyaa kitaabni kun qara'amuutu dhufatu isin har'a Allahu akbar ma itti ja'a liannahu wajji jirra wanni ana namni guyyaa ati qamisa xiqqaa tokko qamisa shumoo hajennu dur gaafa nuti ijoollee shumoo xiqqi jannu asiin ol qablee butaantinis jalan jirtu yookaan ol qablee akkuma rabbi beeku beeku namni nama huccuu san uffatee deemu arge odoo inni samiirrallee bararee waan san yaadata gaafa inni daaraa keessa taa'u daaraa ofirraa dhadha'u san yaadata ani amma kitaaba kana ittuma naa gammaduu keessa kana malee kitaabni kun haqaraamu har'aami naa katabi seenaaf hin siinjaa waan amiin ta'eefini kitaabni kun yeroon inni qaraamu ni dhufa inshaallah fuula dura qaraama waan hin gammadurra kitaabni kun barruun har'a Ammaar barreesse barruu fuula dura as deemtu hedduu nuubanti jechuu kajeela an gammachuun tiyya sani namoota waan irraa kataban qabu dhugumaa waan irraa kataban qabu warra qabri dabre malee warra lubbuun jiru warra waan irraa barreessan qabuutu jira wanni ilma xiqqaan eegalama nama hedduu seenaan qabne irraa barreeffame kun nama guddaadhaan nama guddarraa barreeffamuu kajeela kanaafu tarkaanfiin ijoolleen teenya ulfina aalima fiitiif ulfina kennitee seenaa isaa barreessitu seenuun an akka nama da'awaa godhuu tokkotti naaf gammachuudha rabbiin jazaa gurguddoo isinii haa kafalu ana olillee deemuun barbaadu guyyaan irraa akka ani umrii hangaafellee xoorataan teenye na taasise Allahu akbar xoorataan kabachiise jeetiin adaama gale dubbiin natti oowwite ar'ammoo kuni akka guyyaa tokko gadi teenye na godhe hunduu kunilleen buloona natti dabalee jechuudha kanaafuu galatooma jazaaka isinii haa kafalu shamarran as jirtanii fi warreen haawwan warreen obboleeyyan kiyya hundi keessanuu ulamaa'onni warreen dargaggoota hundinuu galatoomaa isiniin jaa ifaajee teessan jazaa rabbi isinii haa kafalu anillee kafaluu hin danda'u jazaa rabbi isinii haa kafalu isiniin jaa galatoomaa akka abbaa maatii tiyyarraa bakka bu'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.